Bosan, tala kina the memmin suna. Hey, tala, your whole village, right? Babu the memmin, end of VTFM. Very good morning, Babu. Yan Rabinaka Dempsey, yan Rabinaka Mike, katapako ko sa tugon na chiko. Ngo koribul sa awil katingo internet. Sa songo na parents akan na maruan natin go koribul. Parents? Na parents. Hey? Kita sa huli ka chiko sa na teacher, na head teacher of the school. Sa kere to the parents. See, please, if you want to smoke the weed, you go somewhere else and go and do it. Or at your home, go and do it there. Oh, acha, kaya to you go somewhere hide in the behind the classroom. Sakay. Okay, very tiko. So what the parents are doing in this school, this is not in Fiji, this is from the overseas. Korto na parents' times when they go and pick the kids from school. Korto, they smoke weed. Sa? In front of the school gate. Ibe mabanua ibe ngori koro daba numdo koro. Kaya go may overseas. Oh, bosis nanuma ko dakang ay kay biti. Ba makeli bagarda ba ke sana taka ike ibiti kito lepik ta kana goni bulin do naman na kena chimbi do man outside the gate. Ngay la ko lepik banga ba so na ba me matanggali mango principal me doi sara kana gate ito ba metara chuko na dabongo 919. are dabongo ri. Primary school head teacher slams parents for smoking weed at school gate. Korto sa ngay wala nga smoke the weed. They smoked the weed and they were swearing. Korto sa bosa da chiko. Oh, no good, Michael. Matanggali kabango is very bad. I'm very shouldn't very don't do this kind of thing. Right, but kini ha. Oh no, satu kuno babu. I'm very condolence. Acha Michael. I'm very acha ko bat nahi. Just before we kento sa bosa tale, dona friends have been binakatame bagayan ramana. This fella works for Eskimodos, but koko sa chiko Samoa this time. Koko sa tuko na sa kila ko iko. Pero koko sa dabutan na ita you know this fella or not, Victor Brechterfield. Ay, Victor, pap, nungu friend, nungu yasasam guri re. But come to sota ibe. No, we never sota. Somebody else send the regards. Sala ko may bale nanoa rupeni matakimbaw. Are, dada, headache that fala Yamaha engine No, niro code na nim rupeni, your honor. Si madala na kona na tumaybay na tamatong na. Acha yan rabi naka rupeni matakimbaw. Tamatong na very smart fala. Baleta na Yamaha engine ni dabu may geli. Kekem do sabi na kaza engine ni dabu. Lagabi ko ya. Koko na reda ando na engine ni dabu. E besu to dakuna. Kau sa chiko bale nano. This is around about boleka na 9 o'clock. Siya uchi na diwa na kolongo. Kau diwa na kolongo sa mode na. Kau sa mode chiko korto na ngoni bale sana. Hey, daddy, somebody on the road waiting for you. Hey, somebody on the road waiting for you. Kau sa ride na ka tu boleka. Kau sa ride. Oh, rupeni ba. Kau na numa koko sa tormo dona jindabu na. When I come outside the house and I said, hey, Mr. Rupeni Matakiba, so what, you got one outboard engine for me? Nay, go sa torment dona plastic rocket, dona plastic rocket. Rocket to eat. Oh, pap. Kito ko to may doon na so natamatal ko to man rocket ba ibale. Ya Allah ko may bibala sarang Garon na tamatang European. Acha yan rabi naka Victor sa tumay ba yo Victor. Victor Brechterfield ko sa chiko Samoa this time. Ngorin na boso lebu tananga es ko mo sa may geli. Acha yan rabi naka Victor barong ko chiko simadala barong ko chiko may Samoa sa senga. Koko satu ko na European. Make sure you tell the babu to say good morning to Victor Brechterfield. Koko every time listening through the what you call live stream. Oh, Fiji Village. Yan rabi naka Victor. Lebu nungo friends at chiko sa Sesko Motors inambua may geli. Lebu na mo friend. Sesko Motors inambua. Not Sesko Moto. Esco. Lebu na ruto na Sesko sa nakabju. Ruto Sanjit sa chiko kya na ruto nungu friend Kayum. Lebu na tabata sa chiko kya nungu lori. Kayum. Every time Kayum. Kayum Mahmud, not my minister Kayum. There is Kayum, my friend Muhammad talaga sa chiko kya Muhammad Kayum. Koi charo talo naman sa biyo doon na murka re. Ako de. Koi You don't worry, Michael. Let Victor come back.
that fella Sanjita, big boss, come back, I make sure I give you one car for you. Don't worry. But you pay monthly like 99 cents or monthly fee. 99 cents monthly. Monthly. Na deposit ko so much just like Roto Solia Chico na ko le boli yaya. Dipo $1 down, $1 numuyaya sa ko. So if I go to one car yard, ko sa don't know ka, ko sa tal no man dapat kena sales rep. I want this car. And the fella gonna give you the time to test drive or something. Test drive ba pakondo ako ko ibalik. So when sa test drive watch you like the car, ko sana kay what's the next step? Ko roto nang kay roto make you finance bakalelay. Ko arrange ta kanu mo finance. Oh. Loko roto takabake ko sindani takaba roto takabake na motka company gonna do everything for you. Robita na labot sa chuko ko rani deposit ko matanggal ka ba? Korto sabi ko sa Chico $5,000 cash you have to pay one deposit. So you pay the $5,000. Michael, $5,000 ka, I don't think you pay deposit. That's very, very cheap. But kesa chiko ko na labo, me solia bita rawa me totolo munu payment na. Okay. Just like that. If not you kese nga sini no deposit. Bank ni solia mo loan, personal loan 5,000 sin dona ka. Kagala ko le boleh dumot ka. Oh. Dona motor ka nang family ka. What would be the price? Nago, second hand Michael ko sa boleh sa like 6, 7,000, 8,000 motka binaka. 6,000, 7,000. Motka binaka na balik ka lebu na tamata sa nago. Sa pawa. Pawa. Lebu na tamata nago sa boleh choko na hybrid. Hybrid. Oh. In the old PG is known for two things. Them si ko klase zenga. Ruo na ka kenda sa wiki like na. Na rugby 7, the home of the 7 and the home of the hybrid. Hybrid ke viti duo. Hybrid ha. Wait, everywhere you go you see the hybrid cars. I tell you, home of the 7, kenda Winnie, Lucy, Winnie 7, Lavo Tunga, Kilai Buramura, Fiji 7. Now, number 2, Kilai Viti Buramura, hybrid. Makanga na namu iradhavir choko na Gonzala. Ina banala ko na ko vikao kachi ko na namu. Ay ko lang Gonzala level na hybrid sa wabug jig. Yan rabi na kana hybrid kaya de matakalay dito choko na Gonzala. Yan O sanga kila tu ni ko ni sa ruona ka kila ke novici. Dua ngana 7 rugby sa kenne karungo the home of the hybrid. Home of the hybrid. Acha ko bat nahi, Michael simberi ko lako. Yeah. Ko sa rongon da chiko ko dona balekana nambo ko sa chiko Friday. What are you doing in that balekana? Kabu gori. Ko sin kina dona balekana tomato ko kana kina daga mo kina MC bakalelay. Oi, satu ko na beo ko na dona tomando langa sere ko langa rebaki. Tomatar bahut rebaki. Bahut rebaki. Ada ba ko taka chukya May wala ka sangandingan di mata ko sa nango sa tapos ay lag may ito problema na kakana na. Oh, very nice chow. Ko, I was surprised when I walk into the restaurant. No my friend Ronald Jai was singing inside. Acha. Koko kari dama koko kana Michael? Sale mo na goat curry, chicken curry, kita ka lagmata na roti na rice, kaya lagmata na tomato chutney. Oh. Ada ba kari koko tale na ka koko kaliya. Kada matale koko sa kanya. Sale mo na ka sa kanan. Are kari dama kari ko. You never only eat kari toa, the kari me. Ada ba tale? Sanga isa singa kilo na na ko. Koko kanya talaga na kari beef na? Kari beef talaga na? Curry beef kedera. Ada ko sa kaliya kila taman nugo sa kanya nungu kalu. Kamatango sa kanya nungu kalu. I'm telling you not to eat it because you're gonna come home Diwali then you're gonna kanya na matabubali. Right ba gini? I shouldn't eat the No, Michael, I don't stop you, but up to you. Dona ngona ko do la ko na koro bangor do sulia biao na bulma kau na. Kana babu. Ko ta bango isa binakabile bo sin ni kania nungu kalo. Sa kana jiko na god. Sa kanya jiko na god. Na kenda kemdo sa kila na. Kemdo sa kila. Ya respect nga na Michael kena na ni krobe matangali. But I Christian but kailangan na nandra na. But you should tell Rupeni Matakiba the fella eating the bulbakao every time.
Are, that pala no use. That pala laku-laku kanian to na engine ni dabu dalam driving. Ako talaga karang hybrid. Go sa gori Victor to Victor sa pro kara hybrid gori. May gali matakasa la ko may nangonong go I tell you isa po sa hybrid kid. Kenda sa nangonong na bura sa bisaw chiko But you should go and tell Victor Breakfast, hey, nung friend Michael Irando sabi na kata John Donald Mutkare. Hey, Asana, don't worry, I'll tell them. Wala. Don't worry, Michael. You gonna get on car. Dempsey, go koton na namot kaya na korben mo na. Daw sa Singapore ko na sa tao malitik. This fella should go back to one motorcar and one tabay way on the side. Lang ka lang pati ni Jarena. Pinakapangalimo. PG, the home of Sevens rugby. Sevens Rugby and also the home